y'Imana ku buzima bwawe. Oh, ndabona taya binifo. Ndabona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Uraza before anima dry stance. Ndabona abantu Imana igiye gutabara. Ndabona abantu Imana igiye kurengera. Hari abantu before anima Imana igiye gusubiza. Hari abantu Imana igiye guha akazi. Hari abantu Imana igiye guha urubyaro. Hari abantu Imana igiye guha gushaka. Hari abantu Imana igiye kubakira amazu. Hari abantu bagiye kubona ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Twongera tuvuge ngo amena. Hari abantu Imana igiye gukiza indwara bamaze igihe kirekire barwaye. Ndabona abantu bamaze igihe barwaye imitwe, Imana igiye kubohora. Ndabona abantu bafite ibibazo by'ubukene, Imana igiye kugirira neza ikabukuraho. Ndabona gukora ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Naguhaga ubuzima, reka gucika intege, kuko ndimo ndabona ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo shitse umutima mu nda, ibyo ukeneye byose aba ari nge. Imana ibaho umugisha abo dukunda kubana kuri channel Imana ni Nziza TV. Imana nziza ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibe kuri mwe. Reka ntangire mbabwira ngo ndabakunda, amaboko meza y'Imana babeho. Pastor Diane arabakunda muri nshuti zanjye, mwebwe mukunda gusharinga bino biganiro, mwebwe mukora like, share ndetse na comment, mwebwe mudahema kumbwira ko munkunda, nanjye ndabakunda. Ineza y'Imana ibe kuri mwebwe. Ni kwa kundi mbangira ngo twiganire amagambo y'Imana, twivugire ku neza y'Imana, twongere tuvuge ahantu Imana ikura. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kugira ngo dusangire amagambo meza y'Imana. Munyemere dutangire dusenga kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Data turagushimiye kandi turakubashye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze. Tugushimiye kubana natwe, tugushimiye kuzikurinda. Nyemerera umugisha badukurikiranye kandi abakunzi bacu biyicano bagire neza, bagure bashyikire, babone neza mu izina rya Yesu. Amena. Imana ibaho umugisha cyane, neza y'Imana ibe kuri mwe. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Imana Data yongera izura ibye byamaze gupfa mu izina rya Yesu. Imana Data yongera ikubake, Imana yongera ikwiyereke, Imana yongera ikurwanirire, Imana yongera ihagarare mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko umaze igihe kinini utaririmba amashimwe, umaze igihe kinini ubabaye, ariko noneho Imana ikuremera ibyishimo, Imana ikuremera amashimwe. Hari amagambo ari hano mu gitabo cy'Abacamanza, Abacamanza ibice byaho 19 umurongo wa 20. Aravuze ngo uwo musaza aramusubiza ati, shyitsa mutima mu nda, kandi ibyo ukeneye byose abe ari nge bibazwa. Haleluya. Haravuze ngo uwo musaza aramusubiza ati, shyitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukeneye byose abe ari nge bibazwa. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo uwo musaza aramusubiza ngo shyitsa umutima mu nda. Haleluya. Muri myari indirimbo nkunda aravuga ngo subiza umutima mu nda, mu gitondo Imana iritamurura. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya iravuze ngo uwo musaza aramusubiza ngo shyitsa umutima mu nda kandi utuze, ibyo ushaka aba ari nge bibazwa. Amina. Dufite abantu bafite imitima ihagaze, barimo baribaza uko ejo bizamera. Dufite abantu bafite imitima ihagaze kubera ko intambara n'ibigeragezo bisa n'ahari byinshi, kubera ko
ari bwinshi, kubera ko ibibazo ari byinshi. Birashoboka ko umutima uhagaze kuko urwaye, birashoboka ko umutima uhagaze kubera ko nta mafaranga ufite kandi ukaba uri mu bukode, birashoboka ko umutima uhagaze bitewe n'ibihe uri kunyuramo. Ariko biravuze ngo shitsa umutima mu nda. Biravuze ngo shitsa umutima mu nda. Bwana Yesu wasifiwe. Ibyo ushaka ubibaza Imana. Ndafashijwe. Biravuze ngo uwo musaza ntiwongera kugira ubwoba. Jambo ravuze ngo shitsa umutima mu nda. Shitsa umutima before anima. Ntiwongera guhangayika, ntiwongera kurira, ntiwongera kugira umubabaro, ntiwongera kugira agahinda. Yesu ari mu ruhande rwawe, Yesu azagutabara, Yesu azakugira neza. Cyo tuvuga Yesu arakora kandi ageza kuri finale. Biravuze ngo uwo musaza aramubwira ngo banza ushitse umutima mu nda. Mama, banza utuze, papa tuza, murumuna wanjye, musaza wanjye tuza. Aleluya. Biravuze ngo uwo musaza aramubwira ngo shitse umutima mu nda. Banza uruhuke, wumve ko wavuganye n'Imana. Hari abantu bafite ubwoba n'ibihe ariko batibuka ko bavuganye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkwibutse ngo niyo mwavuganye, ni Imana mwavuganye. Nubwo uri guca mu bibazo, nubwo uri guca mu bigeragezo, nubwo uri guca mu ntambara zitandukanye, nubwo amadeni abaye menshi, nubwo akazi kabuze, nubwo urugo rusenyutse, nubwo urubyaro rutinze, ariko ni Imana mwavuganye. Imana ishimwe cyane. Ubu dufite abantu babuze ibitotsi kubera ibibazo. Uraryama ntusinzira, urarya ukumva ntabwo bishoboka, urararurira, mara yabaye menshi, ufite agahinda, uri muri bazi uko bizamera. Biravuze ngo shitsa umutima mu nda. Imana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu aba mu bigeragezo bikaze, hari igihe umuntu aba mu bihe bigoye, abantu bakaguta, amafaranga akarangira, ibibazo bikaba byinshi, bigatera umutima wawe guhangayika. Biravuze ngo shitsa umutima mu nda. Ntiwongere guhangayika, ntiwongere kurira, ntiwongere kwiheba, reka ibazwa. Imana iravuze ngo shitsa umutima mu nda. Imana iravuze ngo tuza. Imana iravuze ngo wihangayika. Kakazi wasengeye ugiye ukabona, rwa rugo rugiye kuboneka, giye kubyara nk'abandi, giye kubaka nk'abandi, giye kugira amafaranga nk'abandi, ugiye kubona akazi nk'abandi. Biraza gukunda mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu muri yaravuze ngo si umugabane wagabanye ngo wiga ibyago bikokame. Haravuga ngo wiga Imana ikizurubwa, ayo warize wayahozwa. Turashimira Imana ihindura amateka, turashimira Imana itabara abantu. Reka nkubwire ngo Imana igutabaye imbere y'abavuze ko utazatabarwa. Imana igutabara imbere y'abavuze ngo ntacyo uzimarira. Imana igutabara imbere y'abavuze ngo ntawe uzagera. Yesu before any madraine stance manda ya siregron. Hari abantu bazi ko byarangiye. Jambo ravuze ngo shitsa umutima mu nda. Ntiwongere kurarurira, ntiwongere guhangayika, ntiwongere kubura amahoro, ntiwongere wongere ushitsa umutima mu nda. Uyu munsi usinzire, uyu munsi uryame wizigure, umunsi unezererwe Imana. Tangire kurya kandi unywe, mu maso hakarabe hake, kuko Imana iravuze ngo shitsa umutima mu nda. Imana ishimwe cyane. Shitsa umutima mu nda. Imana ije kugutabara, Imana ije kurengera. Ndabona ubutabazi bw'Imana wo nkurikiranye, ndabona gukora kw'Imana, ndabona favor y'Imana. Abantu bakubwiye ko ntawe uzagera, abantu bakubwiye ko ntacyo uzimarira, nawe irebesha amaso y'umubiri ubona ko ntawe uzagera. Ariko before anima, Imana nyiringabo nyirubutware iravuze ngo shitsa umutima mu nda.
tuvuge ngo amena. Yesu ari mu ruhande rwawe. Njya nkunda kuvuga ngo turashima ko Yesu atabaye umuntu. Yesu yaba umuntu tuba twarasebye. Yesu yaba umuntu tuba twarakozwe n'isoni. Yesu yaba umuntu ntaho tuba tugeze. Ariko Yesu ntago yabaye umuntu. Aleluya. Yesu ntiyabaye umuntu. Yesu aratabara. Yesu agira neza. Yesu ahindura amateka. Yesu ahindura ubuzima. Ijambo ryavuze ngo shitsa. Shitsa umutima mu nda. Shitsa umutima mu nda. Ndagira kumbwira ngo shitsa umutima mu nda. Ndagira kumbwira ngo humura. Ndagira kumbwira ngo witinya. Ndagira kumbwira ngo wigira ubwoba. Ndabona ijuru ritabara. Ndabona guhurira uraruhangayitse. Wabuze amahoro umutima. Kandi ndakubere kenshi. Urimo urabaza Imana ngo Mana ko nakubona. Mana uri hehe? Mana uzaza ryari? Ndagira kumbwira ngo humura. Yesu ari mu ruhande rwawe. Yesu aragukunda. Yesu azagutabara. Yesu azakurengera. Tubonye abantu Imana yatabaye. Tubonye abari bambaye ubusa bambaye. Tubonye abari batagira akazi bakabonye. Tubonye abari bashonje bariye. Tubonye abatagira ingo bubakiwe n'ingo. Tubonye abatagira amazu batse amazu. Tubonye imirimo y'Imana. Ndagira kumbwira ngo humura. Igerageza urimo nonaha ntibigutandukanye n'Imana. Bwana Yesu wasifiwe. Imana iragukunda. Ijambo ryavuze cy'ibitabo cya Zaburi. Cyaravuze ngo hari kurira ko ari umuntu. Yego ni Zaburi Dawidi yabivuze. Dawidi yavuze ijambo rikomeye. Haravuga ngo hari kurira ko ari umuntu. Ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagiye kumbwira aho umuntu avuga ngo birarangiye. Aho niho Yesu aza. Ku birenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge bya Yesu niho natabariwe. Amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho before anima ta. Amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge bya Yesu niho natabariwe. Amarira nazanye ntago ariyo hari abantu Imana ikirije ibyimba byo mu nda. Hari abantu Imana ikirije mu nda bamaze igihe barwaye. Ariko mbonye gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Hari abantu barwaye amaguru Imana ikijije. Hari abashomera Imana igiye guha akazi. Hari abari kurira Imana igiye guhoza. Ndagira kumbwira ngo Imana ije mu ruhande rwawe. Imana ije gutabara. Barakubwiye ngo ntuzashaka. Uzashaka babireba. Bavuze ko ntawe uzagera. Imana izakugeza babireba. Ndagira kumbwira ngo humura. Aho wari ugiye gupfira niho Imana igutabariye. Aho byari birangiye niho Imana ibitangirije. Yesu tuterere bodrayi. Imana ishimwe. Tuvuge ngo amena. Muri byavuze ngo witinya si yanjye witinya. Kuko Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo bya bibazo byose ubishyitse hasi. Ubirekere uwo musaza. Wowe bishyitse hasi. Kitse umutima mu nda ntihongere guhangayika. Ijoro nusinzira wizigure. Imana ishimwe cyane. Imana iragukunda. Imana Pastor Dia, Imana iragukunda. I love you. Yes, thank you Jesus. Naho abantu bakwanga Yesu abagukunda. Naho abantu baguta Yesu ntazaguta. Yesu niwe muntu ubana natwe mu gihe gikomeye. Yesu niwe muntu utadusiga. Yesu niwe muntu utaduhana. Yesu niwe utaduhinduka. Yesu niwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira kumbwira ngo wongere utuze umutima. Wongere ukomere. Wongere ugire imbaraga z'umutima. Haleluya. Wongere Anita dry instance. Wongere before anima. Ugira imbaraga z'umutima. Imana iravuze ngo ibyo bibazo byose bishyitse hasi ubiharire. Kuko Imana iraza kubisubiza. Kuko Imana iraza gutabara. Kuko Imana iraza kukurengera. Ndabona amaboko y'Imana. Ndabona gukora kw'Imana. Ntwongere kugira ubwoba. Ndagira ngo dusenge. Nyemera tujye imbere y'Imana. Ntwongere kugira ubwoba. Ntwongere gutinya. Izera Imana uvuge ngo Mana ndagushimiye kusubishe. Ndagushimiye Mana kuntabaye.
ndagushimiye ko ndwaniriye, ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwanjye. Nurangiza wizere wumve ko ibyo wavuganye n'Imana, Imana izabikora. Mana turagushimiye kandi turakubashye. Uri ebefo, uri enima, uri mandaya siregre, uri igisubizo cy'abakwiringiye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha abadukurikiranye, abarwayi bakize, bashomere bahakazi, bashonje bagaburire, bamba busu bambike, buri muntu wese wa natwe mwami umuha umugisha. Tugushimiye kubanye natwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda cyane naho ubutaha. Shalom shalom.